นิทับพานะบอนชาวินิทับพาตุนิทับเห็นไลฟ์จงจานะบอลหิตินสาวนี้กิจที่นำสิเกปนสาวนี้กิจที่ฮิเล่ไลฟ์นะปนหิตินไลฟ์คอมเมนต์ฮีเล่นะวิลเลียมเห็นสาวนี้กิจโลกที่ดิ้งเห็นจันพาไลฟ์หุ่นจุดหัวโจสินะบอนชาวินจันพาหอยเสียเลยทีนที่ป้ามินจีเห็นหุ่นไม่เห็นจีเจอซีลิงเฟนกับหายจีบางกิจเราไม่เห็นดูนี่ละนิวส์ไงเขาจนอินามูดิวฮิตานทุกท่าได้เห็นที่เป็นเจอMizo National Front Integration Movement ที่ที่ช่วยเห็นอาจจะโดนหัวโจสิคุยมาซะอันนบดิ่งกระต่ายสันปนไอ้ห่อไม่เคยเดินทางกันดิ่งไอ้กูรู้ป่ะกาลิทูลที่ไม่ตัวพิโอคุมนี่วาลฮิตันฮิจินุงาตัวอาถาบิอา Mizo National Front Integration Movement ที่ที่ขาดของกิสิมตัวGreater Mizoram ichena Gamsung ho Greater Mizoram besa ading ahi lo le Union Territory demand bolding tia hian demand ki bol sa jong chu Union Territory with legislature ma hi demand ki bang hi tho tho li bola tha ki phut do ham ti hi ahi ki loi khom na atha atam po do chana lo thin ding hi di pon Lord hinading chu e ho khuna ki ngam he ipi lunggela nei mo ham ti chu ki chi ta chu na ke di pun ai lai chi to gon hi tu ma sang jong chu ka seitan Greater Mizoram to gon demand bolding lunggel ngai tu o me kana ti sa he tu ma sang life tu ma sang kitile that 13 ni se lekron ne ka sei khele that 12 ni chen That 12 ni alive ka ball pera chun Greater Mizoram demand zong aging zabin itilen chila video ham se thei pui kan ti hen live kan ball an ngai ho chun he so hil deu hen ichi hi lunpu vlogs channel live kan ball hen avilom le innovate theu hen thilung so ding kan he hen kan za ai tan Greater Mizoram to gon demand o me to gon o me ti chu kana za to kilona su kana sei hita hichi live ka bolna jong sun ka sen Greater Mizoram demand jong su to ai hon UT with legislature demand bolo to ha sadan ki bang tho tho wi kana ti hichi aso do lo te ding hi ki dei sa le jing hi ji achu live ka bol ma sana jong sun ka seitan aphat chum lo dan jong ka seitan ai lai pilunggel nei mo mo chi a bol ho ai bol lo jong ki gel phat diu ka dei se hi chiong hi khat le ni lunggel hong kun do ai pon policy program hin sim a chom hin ai bol a chom hin ai nung thup a chom hin ki chin te wang se sei po ti i zanam phat ki thuwa hi chi hung ki bol do Amina hi pium ham ka ti chu athu pi pen chu I di manu alol hinding bo chu he amin hi thu pi lo he ei ho hin amin hi thu pi ta ni gel mi isu piu Mizo ho jong he ki sei la ma ding ai la lung neu ka sa Mizoram ai chi ting le Kuki thum lo Mizo thum lo Chin thum lo Mizoram ma chi zo si ei thing hang Mizo si chu Mizo ni we ti en jong Mizoram ai chi ting le ipi min hem ti Mizo ka hi ki ti chu aizola thaizanam khat kana tongin hicha kora
mò pu khát khi dễ chun cốt là ngà cốt có mò pu na tổng đi ngà cắt chỉ lại hiện rất gì hùng min sẽ sổ lo ai hỏi in sumi mà màu u pate gui te hỏi rất span Mizo pau ini dongin ipi mini ham Mizo cái cái Mizoram em le Mizo cái ti ngai Chin Hills em le Chin cái ti ding Manipur em le Kuki cái ti ipi si ham Mizo hota ten Mizoram zo si Mizo ni vetia atua Manipur ho zo si Kuki hi ding nom lawa Mizo mina demand hin ball pat go dawa turi ko a press release so jong cha Manipur ho zo si Mizo ho non naga zo si Mizo a hin hop sa ta Manipura cheng non naga ho Mizo akitina khalo hile tuni la press release so cha news ka bol chen press release so ki chi ten kai mu ka mu pon a hin la news khana ko na ken reproduce ken bola ken so do thu hin news ka bol nunga hin Mizo hon Mnf-Im hon press release asu do mo sa ken mukiden press release so chun village cha hin ka koin Manipura cheng non naga zo si hi Mizo hi ti chu kichi ta sei jeng oi oi lai ta chu Manipura cheng non naga zo si Mizo hi kha ham historically ai ti a chu Manipura non naga zo si Mizo hi kha ham ka ti no me cha he sei oi tuni ko a press release wi page ni a ki bol first page a hin veleo hen kichi ta sei oi icha se jong hi Manipur Nagaral sangkhat jako somko laya Manipura Nagagal anum icha ki do cho Mizo ati within bracket a Kuki ati Nagagala chu Kuki le Naga ki do hi Mizo ho to jong to kha lo Mizo ho chu ka se khil lo le mao hen lang hoi la hi jong le Naga hon jong to kha lo ai lai cha hi nomenclature Mizo impossible anop ji usuham la ke pon hi cha hen Mizo Kuki hole Manipur gal Manipur Nagaral latin 1990s aba na hin lam ka sung boy na chu sangkha ju ko sompo le sagi cha min pha ke devin aba na hin en brin sing lam kai na Manipur state government thasim na dinga Mizo atim Mizo a hup sau su Hmar Kuki-Zomi etin Hmar Kuki-Zomi se si hi Mizo noin Mizo nomenclature noin a ko yovin Mizoram wang chu an hinge 100% Mizo hiuve Mizoram ichi le bon chawa Mizo hiuve ahin la amahon laya Manipura Hmar Kuki-Zomi a bon cha Mizo nomenclature noin ako yun ana se be 11 historical ya chu ai ho Manipura cheng non naga si si hi Kuki yuve hi che ai coins ep se helang ep se jong le historical ya Kuki yu ken nomenclature impose ka bol nu man hilovin hi jong le history a ki sun chu ichi video ngai atu atha be a Manipura cheng ho zo si thing thang min non naga ho zo si Mizo hi kya ichi tabang press release ki su do hi chi koi ma sa lung dam ding long kata san pon nomenclature kho sa ji a ki se hi pon hi zong le a hi lo be se ki se hi di lo hi atun zong Kuki group ho ki chen lang Mizoram Gamsung ho zo si hi Kuki hi kitile a pet pera zong ei tha mai thewin alai si bowling be khat a bowling kamuin phomong ka sa le jingen ulenaw ki ka ti nomenclature impose ki bol khum di ka sapon Kuki group ho jing se jong lo ni chi to ai so pi Mizo isopio zomi pom hon jong phomo sa dio ka ta sarin mar hon wang chu ipi agyal li ham chu ka sei nom pon a hila Perzol district hon wang chu kichi ta Mizo apomo hi je hen
Herzog district a hon wang chu pata Mizo po mo hin a press release ho wazong ki che ta Mizo khi vet a phun do saw hin ichi langa twitter phai ti mo hon ei ho sung pi gam kai twitter vel a cheng ho hin wang chu a pom lo chu he dei pun ichi press release ki bol hi wang chu di lo hi la hi sele ban hen a veleu hen su pi sangam in ko lo ko hi naw chu am hon jong apomu ve a hin la historical dia ki sei ho chi pom ngai manipura cheng zo season historically kisut banga chu kuki ke huveti ipom theu ngai nomenclature impose ki bolna hi pon tu tha bia non na go zo si Mizo ke ki ti wang chu di mong ka sa lo apa mo the jing ichi ka sei a hi ipi ham ein oi mo a hi lo a hi le a chunga sit na bol nom jong mai thi a hi la thu di su sei do ngai amohon a movement ball go chu tun hla chan phabe pen seitan movement bowling ago de chu a sepon a hin la greater Mizoram jong chu thilba hi poiti I het saw greater Mizoram kyo hilo amohoin greater Mizoram a hilo le or UT etio UT demand bowling tho hila sa chu I bola nung thup lo ham atha bia IPUT demand ball go ham katino me atua gal zawa meil hawa ko na ki hinsu na dingo Union Territory with Legislature demand in chi pio hi chi nung thu buwa I support le jingen atha bia chi demand bol na dinga organization tha khat I go form khel zo ngai ham kati aninga ti a demand bol wa hele kon khau pi kham sa lo ni ki ka I ki ho pi mo dio ham ito bang lung yal hin nei ho hai wang su I pi mong gelo ham ka lunga dong ya ei mi mol pen in zong thil a hi theding hi thelo nin chan ki he hi chi ipi politics a ki bol ham ipi lud ham wang su he hi tapon gale tul ki patti le hen Mizoram state hen MNF government ani MNF hon langa Kukite gen the na ho ha sat gen the thu na ho hi in het him pi ubin phate in support in bolvin hi le physically mentally support aina pi ji usun Mizoram Gamsunga mei heo chan ge gi na hin bol pharo hen Mizoram Gamsunga so pi ho bin mei heo jong hi hung down zip ai lo le hung nervous zip dan win an ki hen an ki moin ahin la government hong ki khelin vaipu hong ki khelin vaipu ki khela hele lunggel ngai tu deidan jong ki khel ji mong hin vaipu hong ki khel phara hin Kukite masanga aina to sot now chu abang zo be se ta pon chule chief minister pana sei chu adang hi pon Greater Mizoram ahidinga hele Mizoram government pankala the ahilo ahile Mizoram government pankala the lo ding hi ti jing cho dong chu thasit anum the jing ai la chi ho thung ki se ho to tua Mizo movement ki se ho bet le aki mat na jong hitam connection ngam hitam ti jong hi gin mom thim hiu ji gin mom thim jing tan so pisangam ule naw hi ve tiwa hile asat gen thina ki thu khom wa akapte ka piwa ki pa pi diu dol ta so hi ane lo chalote ne le cha ki thu piwa iti asu ki thu piwa ki thu khom ngai na ji chu ai ho hi
mi tam te zong hi po vin Mizoram ma cheng ho zong mi vum wala tam zong hi po langa cheng ho zong chu chat bep chu hi ki vin sin hills langa zong a hi in chu le chitagong a cheng ho zong a hi in bon chawa su pi sangam hi vin ina to ho zo hi support ki bol tu hi tin hi ti a movement na sa sa movement tha ga pu do a hi lo wai le nomenclature anum khalo hil nomenclature impose ki bol khum ki ti ho ita bang ho hi bang su ki bol da le de the jing ha chi hi tu ni la chu an ki sei hi tan news a hi zong le news ai sei jing se zong hilovin hi tin ki ho lim khom le ti hi a ki dein zala live chom cha ka hin bol hi in hi cha lam kai ho hin mi li bo ki theng do danin ki sen amona sei hi MNF integration movement hi MNF movement demand lui ta MNF movement ho to mol so na ringa hi chi lunggel ngai tu hi amo seidan ta hi le politician ho ti politician koi hi chi movement tun do na ringa ga pangham he dai pun CSO hotin CSO koi pang hi se he dai pun hin la gin i het zong le in sei do dang ka tin a ji chu PR ma cha su do na lo hi ji chun aba na hin thep na chi na sang ta ni ho ai wen koi ga pang ham he dai pun sule Northern Mizoram ma cheng ex MNF keder ho en sumite ho to hi chi movement sim do na ninga paso ta kyo na akini nunga hi chi movement hi chi Mizo National Front integration movement hi ki sim do hi tin press release achun an so do win izawa ka sei akhat na nomenclature impossible ve ka ti su khat hitale ani na amon hi cha apan so Northern Mizoram iche na gom su hi Northern Mizoram hi tunia hi kaza pat na hi cái dòng hi tu ai 46 running ka hi Northern Mizoram ki ti kaza pat ni tu ni pat na hi na lai apo mol he jing Northern Mizoram asay chu hi thading le kho sapoi Mizoram to khom ding hi a hi thading le long kho sapoi a hin la live ko bol masala ka se bang achun Greater Mizoram dinga dimana bol go do ahup sa ago hi to a Churchanpur district Pherzol district bo hi hisite ni Greater Mizoram aki hup sa Greater Mizoram na dinga dimana bolwa dimana chi piwa wang phat pi in government in hin pi hil ta zong le central government in hin bol pi hil ta zong le Kangpopi district ka hin Tingnopol district Chandel district hin Gamsung district a cheng Khul district a cheng Tamenglong district a cheng None district a cheng isu pisanga ma waya chiring ham abon cha ki dal hading hita hi chi wangso Kukite pa ka hiti zo sin wangso apom ding kata san po movement ni bol ngal ngala hile Mizo si hup thedinga ule naw zo si hup thedinga movement bol ngai hitia lunggel neu sakhat keng puma narrow minded movement ki bol hoi wangsu ken kapom lo hil movement bol hon aza daw win tin his zong le UT with legislature adinga movement ki bola a hayo zong hilo hilen a hedo hi hena sa sai bola movement tha ain si piu ham lungdo num ta EP doile tu ham ichi policy program si mi koi ham lung khamom mastermind hi koi a hi ding ai gelavan ilung kelvin hoiten gelavan mastermind koi hi ding zong hi igin mom te ni ken zong ka gin mom zong le in se do dang ka tin ki to ding de wa ule naw ka hi ti wa hi lawang so
movement sahi GPU hitin tua movement tha ang ki phong do Greater Mizoram kiti ho ahilo wale UT tha bi ang ki se ho nung sun hitin ngado hitin movement sa political dialogues ding bo wa within 60 days ni som gup sunga political dialogue ki patlawa hile people's movement ding hitiding khatiding hita pan la ding mi pi ki thu khoma pan la ding student ho le mi pi ho CSO ho ki thu khoma pan la ding UT movement bol na wa ha ta ki thu khom ding ti jing la ya hitia movement tha min so mong ki sema movement tha ong ki se wang cho ipiham central government in ki ka wa divide and rule policy phata achi la pi nga butam ahilo ahile ipi doile tu ma ki bol ham ichi movement o su samna ding ai lo le su nong kai ne ninga ki bol ham thil khat wang me ni chai politics sang ta ai lu dai masa ka ne seitan politics sang ta langgam kai hin aludin ito bang Mizoram Greater Mizoram demanding hi angai tu hi kanati aji chu anaki he kisin ten wang kan sei do anom pun koi koin si to go ne ha go ham ti jong chu kan sei pui sei jong sei pung ne hilum dan chu apa be phachom pi kan sei thu ai tu ni thain ichi thu yong ging doin ama press release akona head apun do dung ji chen ichi movement hi Sunday ni ko acho finalize na ball hita September ni sim som le ni ko finalize na ball va zani Tuesday ni ko September som le go Tuesday ni ko press release an so do cho zan hi chun an ki mu pon tu ni ha langa chun media ang thang panin media house on jong ni ha langa chun an mu be bovin e hon jong social media la ho ni tha langa chin mu be bohen original am hon PR mo so do ka se bang chen news ko bol zo ni tha 7 PM TV la cho kan mu be me he sule e hon I hello ka wai chen na Gamsung jong hi Northern Mizoram an ki su a hita hi ti jong he tu la he hi chi life in vyo zo sin ana gyal do hitin hello ka win ik chena Gamsung Northern Mizoram an ki su mantai chule non daga ho zo si Mizo nomenclature noin noya ji lut in inom taw we ti jong su an het taw hitin hichi nomenclature thu is saying hele Mizo hon bon laya hi Mizo hi te te ding non naga zo si Mizo no ya koi ding tiul e ho jong bet sa na Mizoram mi chiting le koi phung koi chang ni him tel kuki ke ti the hi le hita Mizoram ga cheng lut so pi phabe phong ko ai ho kuki custom culture ong hi azui lo hi kitchen golwa chung chang thu a jong Mizo custom culture azui wa numei man jong dang ka janga hambo alo hi ai ho sil soman silgit man tek jo umlo hi Mizoram ga cheng lut kuki chanu sa pan bon ama ho Mizo custom culture ala the ai le langa ai ho iche naw Gamsunga ai ho chung ki sana no me ai ho nomenclature ki san itia ku be bol pi go dan me nom tan a bol thei choi naw ve state nei hil ai ban no mo he zingen wang phat pi in iche na Gamsung si si hi Greater Mizoram in kyum su hil ta jong le ai thu nei kum tu god wal be se avin no mang no be se loading in ome ha he thiam lo khale ni Greater Mizoram ki hile me ho za na ki changin ti ai lo le namdang ho za na ki changin ti ai lo ai le ai ho I survival ding I so chan ni sun chu Mizoram no in kyum le I so cha de hi jong hinan te so pi sangam hi Christian chi hi ham le pau jong chu ti ta ki ki hai mo chu hi be se ko hanan te hi jong le a phat lo na ding jong tam ta o ma hi thil hi hoitan kial tu di de hi te Greater Mizoram bailam ta hi diu la kho ko hi jing hi te Mizoram government in eto sadova central a asei mana
Greater Mizoram hi jing ding a hi le wang sa kho pui chiu te boloi te a sei tau te hi lo hil ding ei Greater Mizoram a hi ding mana sam mei thei hoin I Gamsung hi zong la ma hoi ki nei sau hi a mei lei hon bailam ta hen pi do Greater Mizoram a hi jing ding su vanaga hen UT de lo objectionable bang wai Greater Mizoram zong so objectionable du het sai Greater Nagaland at Yuvin NSN IMN movement ball lai chen mei le hon ichana do dalo ham mei Nagon South Nagaland at Yuvin Greater Nagaland movement ball win mei le hon til ha thua do dalo hisibanga chu to a Greater Mizoram demand ball zong le hen mei le hon til ha thua do dalo jingla news khu an vetango Northern Mizoram thua hai mei le hon zong I zana hin sei diu ham ama ho media la jong hu pa tha ying mai thei ta a sepoi nop sei the nop za sia so nop za khu do the sepoi hi jong le ithil bol chu ki tu na ding a hi ngai ithil bol chu nomenclature khat le khat ki ka ki tu mo na ding nomenclature khat le khat ki ka ki mu na ding ki mu da na ding ki hethim lo na ding hi ai le bolo pha zo hi chule political movement ni bolai ta wa hitia movement sulha sam theding sunong kai ding ita bang movement tha ang ki bol bang su china lu poi ka ti no ki chi sa le zong le hen china wang lu lo icha mastermind hung hi pa zong hi ken wang su a meeting in ka gyal pun icha ning ki chi sa hen lang hi zong le sule anung hin zui ho zong hin ipi mong gel hom lung do nom lung gel su tu mai gel zong le Greater Mizoram movement hi ei ho non naga kuki ho in izat momong in ipom diu ham gel zong le het do jing the Mizoram hinom Mizoram thu ki sel khot beng jing hi e ho la a hi tam pe na 2-3% wal hello hi Mizoram ki se ai le di satun tun jing ipiung thung ding ham ai lo le alung gel su buting thei ding mong hina di ho gel tu det de lowa Mizoram thu ki se le amen pai jing long di lo din kamu abai bai lang hi gel po hitin Mizoram Greater Mizoram hiding long se chil bai hi lo ka sei bang chen UT de lo to Greater Mizoram ideal ki bang hi ja se ki bang tho hi le e ho atum bi a ki vai pu na ding ei ho khuta vai pu na I tu the ne ding chu chi chu phazo hello ham ulenau ki ka hai zong le hum chen khom ting le ki kit na ding kina ki bau na ding hum the ting ta le chun ulenau ki ka ki thim lo na the be chi sanga chu atum chu ma ki vai pu ai le Mizoram zong am ho separate ki vai pu tin e zong UT mu le separate ki vai pu tin insa in lang hi nen ki cheng khom le ki ngai lup na len zo che ding siong chi het thim ngai Mizoram government in a support manova hichi Greater Mizoram I chena Gamsung zo si imu jing na di wang si kine bole wanaga ding hi katino tu ni la het hichi Mizo National Front Integration Movement ho chung sang thu ho tam ta sei ta bin comment jong ka siman pon comment hin bol ho no mo supportin ha comment zong hi in sim do dang katin zan zong ge tan aban hin ne cha ga se be leng maring ho hin district headquarter hi chu hla te ding ei gor hin tu lai ta district development coordination committee kiti khat sim do hin ichi mulbulla palin to kinai namun vela khon Hebung at Yuvin. Hichimuncho district headquarter ading in proposable. Agam Peng zo siang pi do ding. Government infrastructure hall, government office ho izakai sa na dinga munsun ing hing sel hi. Lam kom ta ahin ki kom tu na ding zong anavain district headquarter dinga hinna izakai hinna ani hitin
Manipur governor hinga proposal an pilu de vin ting no pal hi haten an sei seven thing thang a hin gam hel la hin office an ding mon zong om tapon khan to masal na zong thung thei pon din chule nam khat zat khat nam khat bo chen namun hi je hin population zong a thomin hi je hin hi chi ting no pal hi district headquarter hi da hen lang ting no pal district headquarter hi hebung atina mun chu lut hian ti ya hichi milong ka tile angai ma manipura non manipura na ehon amahon naga ki ti ven ehon naga ti lingai nong povin manipura cheng naga ka hi ti ho zo si milong ti le na ba sing abangin milong ti le zeleng rong ho bo milong hi ti a henge di zeleng rong ho bo milong ti na ve ti jong le het bai bai dinga che bon cha milong ti le ki het ho hen tangkul ho tangkuni ti vin maring ho maring lamkang ho lamkang ti vin a hin la to ai ma ho hi group khadana ki gom hi taule a sei bai pi pena so athang pi a hi tu a hi common ta hi milong iti ho hi ni khat nya newson milong ka ti la a he team lo a hi lo la iti zo a hi ti omin adi thau thawin zong le thilum dan khen se hen maring a hi avelel he ichi maring ho hen chu do te ding agoen maring ho to gon chu tuni khochon Kuki Chief Association tinopal hon an don bodovin thilum dan ho kichi ten an seven tinopal kiti hi khului ta a hi dan thu hole manpura sub division thum anum hola sub division anum ma sa pen hola khat an hi tinopal zong Tingnopal district ani hiding so risang ke sing ball theja chandela na chon lu rehin chuti lo le Tingnopal so da ko na district piling hi sa hi atua district khatwe in a chan sao district headquarter chandela in ki chon lu pi na ei na ki chon lut pi no wa tua Tingnopal district headquarter maring hon ei hin su ki do hi chi tin le ha thua ai do da lo wa maring hon hin sul ha ki dole e hawang so 000 ki soli wi tiam ka sei no KC18 opal block bo hilovin Kuki CSO apex body ani hawin jong hin phung hen lang sule KSO hon jong phung hen lang angai cha da poi mo jong le ki phina za chum jong ki bol hen lang government masanga hichana he ke hon district headquarter ki chun do ding oppose ka bol we ka dodal we ti khan he ibet sa wa finalizing in ka gele isi district headquarter he in chu do lewang su e ho ki chai ta i hin lom lo he ka ti no isi hin ichi maring ho to gon maring ho na to song hi tha ben gel do tin gel phakit hoitin agam sung ta cheng Tinopal district sunga cheng Kuki chanu chapa hon jong hichi priority pi hoitin tin le hat wa dodal ding ti hi nunggel ngai tu nei lew han ka dei sa en tu ne tha hen pu na be se jin tam ta ka sei do tan a hin la thudi jin ka sei angai ma hot ding ho chen angai ma adiu se het sa zong le ei ho iki ka wa jin Kuki Mizo nung khat tha khat a chen khom the ni so pi sangam ka hi we ti le so pi sangam bola ki bol dingo so pi sangam mit muai ki mu dingo ichi dei sa na zala hi chan kan sein on hichi live a comment hin bol ho zo si na sung sevin ki pa thu ko phungin tuin tha live in ho zo si zong sung win ki pa thu ko phungin chule khununga wainunga ichi ho lim na hin video ho zo si na sung sevin ki pa thu ko phungin ichi movement is hin suboi theding tuin tha Mnf-Im ki ti ho na to ho tabang wang chu koiman nung bol ta po te ti hi nami pi te ho zo si katip na nung pi pe na hi san sutan ka ki pa